Yes.
Msafiri uliye njiani, watamani nyumba ya Baba. Sikiliza nyimbo za mbinguni, ukaribu sasa kufika hapo. Msafiri uliye njiani, watamani nyumba ya Baba. Sikiliza nyimbo za mbinguni, ukaribu sasa kufika. Utakuwako huko katika muungano wa wakili, uko mbinguni kwa raha ipitayo fahamu. Utakuwako huko wakati wa kuimba wimbo mpya wa kumsifu Mwokozi siku zote. Sikiliza sasa makengele yapigwayo huko juu kwetu, ili kutuita sisi mbele ya jioni ya maisha yetu. Sikiliza sasa makengele yapigwayo huko juu kwetu, ili kutuita sisi mbele ya jioni ya maisha yetu. Utakuwako huko katika muungano wake, uko mbinguni kwa raha ipitayo fahamu. Utakuwako huko wakati wa kuimba wimbo mpya wa kumsifu Mwokozi siku zote. Muda siku hiyo ni karibu, nitakapokwenda nitahamae. Sitaona tena majaribu, nitajazwa na kumtazama. Na muda siku hiyo ni karibu, nitakapokwenda nitahamae. Sitaona tena majaribu, nitajazwa na kumtazama. Utakuwako huko katika muungano wake, uko mbinguni kwa raha ipitayo fahamu. Utakuwako huko wakati wa kuimba wimbo mpya wa kumsifu Mwokozi siku zote. Lango la mbinguni wazi sasa, we Yesu amenifungua kwako. Utaweza kuokoka hasa, usiharibishe heri yako. Lango la mbinguni wazi sasa, Yesu amenifungua kwako. Utaweza kuokoka hasa, usiharibishe heri yako. Utakuwako katika muungano wake, uko mbinguni kwa raha ipitayo fahamu. Utakuwako
kazi ya kuimba Mungu na kumsifu Mwokozi siku zote. Kuririmba indirimbo ivuga ngo haleluya ni pendo kubwa linalotoka moyo wangu. Mungu wangu nakuomba nijazwe pendo lako tele. Haleluya. Nijazwe pendo kila kubwa, nilibidishe siku zote, roho niliwe na jote, nitumikie Bwana Yesu, hazina yako nipeleke kwa watu waliopotea, wafahamishwe pendo kubwa ulilo nalo Mungu wangu. Haleluya ni pendo kubwa linalotoka moyo wako. Mungu wangu nakuomba nijaze pendo lako tele, nijaze pendo kila kubwa, nibidishe siku zote, roho niliwe na juhudi, nitumikie Bwana Yesu, hazina yako nipeleke kwa watu waliopotea, wafahamishwe pendo kubwa ulilo nalo Mungu wangu. Haleluya ni pendo linalotoka moyo ya Mungu wangu nakuomba nijaze Hallelujah.
ndirimbo. Buriya kumenya icuzo baco mu buzima bwawe, ukamenya icyerekezo cyawe, bigutera gukora bigutera gukora ikikubamo ukagikora neza. Imana ishimwe kuko mbaye muri kino giterane. Ndaza kubivugaho mu mwanya bampaye, ndaza gushima mu kanya gatoya, ariko kuba mpagaze kuri altari mpaye ndirimba ni ibitangaza. Semeni amen. Ni ibitangaza. Ntabwo nari kuba muri kino giterane kandi naragiteguye. Mugiriye gukimana ni wari umugambi. Ni wari umugambi wo kutahagarara kuri kano gatuti, ariko ndashima Imana kuko ngahagazeho. Ese ko murabona Aline cyangwa ko murabona nde? Ntabwo kuri none mba mpagaze hano, ariko ndashima Imana kuko nahagaze. Ibyabaye byose ni umugambi w'Imana kandi n'ibitangaza by'Imana. Ndabivugaho mu kanya gatoya, abo tubana mu kanya gatoya mutagiye, ndaba nkuvugaho amagambo make nimara nicare. Ariko data wo mu ijuru, ibyo dutekereza sibyo byabaye, ahubwo habaye ibyo Imana ishaka kuri twe. Nari kugira ngo iyo umwanya waje w'indirimbo vuga gusa ku muhamagaro wanje gusa nimara nicare, ariko umwanya ni mutoya. Ariko ndaba kubombaho gatoya, vuga ku muhamagaro wanje niyerekwa ryanje, nizo zizanje ngomba kugeraho, nizo ndimo igitumye mpagarara none. Abantu benshi bazi ko twaje gushaka amafaranga, twaje kugira iyi ni sembo niki sinzi ko nacita, ariko sicyo cyatuzanye. Intego yacu ni ukugera kuco twerekeje. Ariko mugwaneza numvise ko nyugwa, numva ko intego yaje igezweho. Mugira gute? Numvise ko ikibazo si faranga, ikibazo ni intego, kurasa mu ciciro. Mugira gushima. Mugira gushimana. Hari umuntu uvuze ngo intego, ariko bizimana wa data zova hano ngende nijire muwe. Avuze ikintu numva koze ku mutima wanje, aravuze ngo guhusha intego yatuzanye n'ikibazo. Nibuka ngoboka umunsi umwe bamuhaye ijambo, umugabo umwe ngo ni ngoboka abibukavu, bamuhaye ijambo. Noneho kubera kuko yarazi ko muri ico giterane abantu benshi batamumva kandi amagambo agiye kuvuga batayashigikiye, areba mu bantu ngo amarare, areba bagenzi be bari kumwe, abo niko bagiye kubaheza amagambo. Ngo amarare avuga ngo niba baheze ijambo ntimuvuge menshi, ngo murase mu ciciro, muza muvuga ijambo rirasa mu ciciro, muvuge makeya ariko muvuge ijambo rirasa mu ciciro. Nuka ese mwumvise uko mvuze? Yarabonye ko nibaheza abagenzi b'amagambo baje kuvuga menshi ntibavuga intego y'icyo baha. Aravuga nti mube maso, murase ku ntego y'icyo baduhaye. Nibaguha ijambo urase mu ciciro gusa numara wicare, tukurungire. Ese ukundagira gute?
nari nshaka kuvuga ndaza kuvuga nyuma reka ntange umwanya ariko ndavuga mu minota ingahe abo tubana murumva intego y'iki giterane. Semeni amen. Semeni amen. Muri iki cyumweru nakoze impanuka gatatu kandi impanuka mbi cyane. Noneho ikintu cyantangaje iyo nakoreye hariya ku rusengero irahebuje, hariya ku rusengero iwacu imbere gutya nshitse mu rugo ndi kuri moto ngwino wakire mikorofone. Larisse, kumenya neza no gutahura impano yawe bizagufasha muri ubu buzima bwo kujya mu ijuru. Fatikanye tuvuge ngo si ibyo gushidikanya, ubwira ubw'Imana yacu burakomeye. Haleluya. Si ibyo gushidikanya, ubwira ubw'Imana burakomeye. Imana kwerekanwa nk'umuntu ikamamaza mu isi. Si ibyo gushidikanya, ubwira ubw'Imana burakomeye. Imana kwerekanwa nk'umuntu ikamamazwa mu isi yo. Si ibyo gushidikanya, ubwira ubw'Imana burakomeye. Imana kwerekanwa nk'umuntu ikamamazwa mu isi. Kandi yazanye no gushaka icyari cyazimiye, arapfa ku musaraba kugira ngo aducungure. Kandi yazanye no gushaka icyari cyazimiye, arapfa ku musaraba kugira ngo aducungure. Kandi yazanye no gushakayo icyari cyarazimiye, arapfa ku musaraba kugira ngo aducungure. Pilato we arabaza ati, Yesu we na Baraba mbese mbabohora ngiye kubohora nde? Abayahudi batiyo abamwe Yesu nabamwe, Abayahudi bati nabamwe Yesu nabamwe, Abayahudi batiyo nabamwe Yesu nabamwe,
Misri waliongozwa naye Baba Mungu mpaka bahari ya Shamu. Israeli walipotoka utumwani mwa Misri waliongozwa naye Baba Mungu mpaka bahari ya Shamu. Israeli walipotoka utumwani mwa Misri waliongozwa naye Baba Mungu mpaka bahari ya Shamu. Israeli walipotoka utumwani mwa Misri waliongozwa naye Baba Mungu mpaka bahari ya Shamu. Israeli walipotoka utumwani mwa Misri waliongozwa naye Baba Mungu mpaka bahari ya Shamu. Tumwimbie Baba ametuvusha farashi mupanda farashi ametupa habari. Ameponda kifaa cha ile nyoka, ibilisi ameshindwa. Tumwimbie Baba ametuvusha farashi mupanda farashi ametupa habari. Ameponda kichwa cha ile nyoka, ibilisi ameshindwa. Yesu ni mshindi. Ameponda kichwa cha ile nyoka, ibilisi ameshindwa. Tumwimbie Baba ametuvusha farashi mupanda farashi ametupa habari. Mungu ameamua awashindie. Ameponda kichwa cha ile nyoka, ibilisi ameshindwa. Tumwimbie Baba ametuvusha farashi mupanda farashi. Ndashima Imana kuko iki giterane kigenze neza. Semeni amen. Ndashima Imana kuba ngejeje kuri uyu munsi. Imana ikangeza kuri uyu munsi ngakora igiterane. Kuko nabitekereje nagize umutwaro wo kuririmba zino ndirimbo, kandi uyu mutwaro ntabwo mfatiye hano Nairobi, ni umutwaro umbamo cyane. Ejo hari umusaza wampamagaye ari imbarara, arambwira ngo iyo umuntu aririmba ngo akanezeza abantu ngo n'ijuru riba ryanezerewe. Yego harya, yego iyo turirimba ijuru riranezerwa. Yarambwiye ngo wa mwana we sinkuzi, aranibwira n'umusaza ukuze cyane, arambwira ngo naranezerewe umutima wanje. Yaravuze kuri ya ndirimbo ivuga ngo kuko amazi afutse azamerera umutima waka, ngo niko Yesu azamerera. Arambwira ngo n'iriba riza ritemba mu mitima, n'iriba riza ritemba mu mitima y'abakristo, n'iriba ritemba buri gihe cyose. Arambwira ngo iyo unezerwa, iyo uririmba uzugira ngo waririmbye bihekera aho ngaho, twebwe tukanezerwa abantu. Yarambwiye ngo ntabwo ari twe tunezerwa gusa, iyo ijuru ryanezerewe, iyo twanezerewe ijuru riza ritangaza. Kuko numva ndanezerewe, numva ikintu mpaye kora nongerewemo imbaraga.
nagize umuhamagaro wo kuririmba kuva nkiri umwana mutoya cyane, nkiri umwana mutoya cyane nkaririmba, abantu banzi cyane twabanye nkiri umwana mutoya cyane, nazaga ndirimba bakashira ku meza ngiye. Kugira ngo mbe muremure amateraniro ambone, bakampagarika ku meza nkaririmba indirimbo zose zirimo nkaririmba. Bukeye inza kugira kuko ndaca bugufi kuragira ngo mvuge vuba ndangize dusirimbe turangize. Nagira ngo umuhamagaro waje niyenda uzosohorera mu Rwanda kuko nabitekerezaga, ariko siho wasohoreye. Nararirimbye mu Rwanda, ndaririmba indirimbo nyinshi cyane, ndirimba mu biterane byinshi cyane, nageze ingendo nyinshi cyane za Burundi, naririmbye muri za konseri nyinshi, za Bukavu za konseri nyinshi, biterane byinshi bantumira hirya no hino. Ariko nagiraga inzozi zo kugera kuri uyu munsi, kugira ngo indirimbo zanje zigere ku isi yose. Narabitekerezaga kavuga ngo ese izi nzozi zizosohorera he? Zizosohorera hanze. Nageze mu gihugu cyo hanze, ngeze muri kino gihugu nibwo twasenze Imana, turimo dusenga, umuntu aranegera arambwira ngo mbonye kuko inzozi zawe zisohorera muri kino gihugu, utaragenda ngo wambuke ugere kure muri kino gihugu kiri hano. Inzozi zawe uzazikomereza mu bindi bihugu, ariko muri kino gihugu ariho inzozi zawe zisohoreye. Ukunuziye amarira menshi cyane, ntimubizi mwebwe, maze kugira uyu muhamagaro nahuye n'intambara nyinshi. Abantu benshi baza bambaza bakambwira ngo ese ngo wari waratize, nkumva afite ikintu cyo kubasubiza kugira ngo mbabwire ngo sinatize. Kababwira ngo ni igihe cy'Imana cyari kigeze, igihe nabitekereje ntibyabaye, ariko byaje gusohorera muri kino gihugu. Maze kubitekereza pura n'intambara nyinshi cyane, nahuye n'intambara ntavugira hano sinozivuga, ziteye ubwoba, ziteye ubwoba. Umuhamagaro waje wahindishije isi umushitsi, umuhamagaro waje wahindishije abagabo n'abagore umushitsi, umuhamagaro waje wahindishije abakobwa n'abahungu umushitsi, umuhamagaro waje wahindishije ibihugu byinshi umushitsi. Ngwanywa n'isi yose, isi yose irampagurukira igwanya umuhamagaro waje. Munumve neza, navuze ngo ndavuga ku ncamake. Nahuye n'intambara nyinshi, ariko ndashima Imana kubw'uyu munsi. Umunsi indirimbo yaje ya mbere yasohotse ivuga ngo jina langu liko kure. Jina langu naririmbye ari akantu nohereje gatoya kugira ngo abantu ni kapetikeri narimba nuko umusogongeza narimba sogongeje kugira ngo izindi nzohereze nyuma yicu. Iriya ndirimbo igira imbaraga, irebwa n'ibihumbi. Uko ibihumbi ireba niko intambara zaje zegutse, niko zegutse. Tunasonga mbere, tunasonga mbere, tunasonga mbere. Umunsi ije hanze nagwanye n'intambara tobabwira. Iryo joro nahuye n'intambara ntari nagira, ndavuga ngo noneho ndapfuye, birarangiye. Ariko iyi si irimo abakozi b'Imana, semeni amen. Iyi si nibutse ijambo Eliya yavuze ngo ahugiye mu giti cy'umuretemu, yaravuze ngo nije usigaye jenyine. Yibagirwa kuko hari ibihumbi 7.
amubwira ngo Eliya we urabeshe, wibagiwe gusa ariko haracyari 7,000 bitarafukamira Bayali. Sikiliza maneno ya Mungu. Teba iryo jambo ryahise riza muri jewe ndaritekereza. turabanyembaraga kandi byampaye imbaraga. Ndakomeza nje gusohora iyindi ya kabiri ivuga ngo inyanja nizisuma ibicu bigahinda. Umunsi nayishize hanze nagwaye ingwara ntarabona kuva navuka, tegwa n'ibitero ntarategwa kuva navuka. Ari umugabo umwe wampamagaye arambwira ngo komera, kandi tutari kumwe, ari mu kindi gihugu kandi ari kure. Arambwira ngo komera, umuhamagaro wawe urasohotse hanze, isigiye kuwitegereza. Wari umuririmbyi wo mu rusengero aho ngaho iwanyu no mu biterane aho hafi, ariko wabaye impuzamahanga, ugiye kuraswa n'isi yose. Niko yambwiye, wagiye gutera. Iyo umuhamagaro uzamuka niko intambara zawe zizamuka. Niba wari ufite ibitero bikeye, bizabyongereka bikaba byinshi. Pura n'intambara uwo munsi tobabwira iryo joro naraye nicaye mu ntebe buraca. Ndavuga ngo wa mana we, ndagushimiye kuko uri Imana. Indirimbo imwe, inyanja nizisuma ibicu bigahinda. Nasabye ikimenyetso Imana impeza ikimenyetso c'ico kintu. Mu gitondo kare Imana irakinereka, irambwira ngo humura, turi kumwe kandi ubu niho ugikomera, niho umuhamagaro wawe ugiye kumugaragara. Reka nihute. Umunsi nagiye gusohora indirimbo ivuga ngo musafiri uriya njiani ku musozi hariya nayisohoreye. Twari kumwe na bene data hariya, nahuye n'ikintu ntari nabona mu isi. Nafashwe n'ikintu ngeze ku musozi ntari nabona ku isi. Mbwira Imana ngo Mana ufashe iyi ndirimbo nirangize, nisose irangire neza. Ndayikora neza irarangira, turataha n'abacu. Amaguru yanje ariko numva nsa n'uwikoreye beto 3. Ndayiririmba, nikorera amashusho, irarangira, ndayohereza, iragenda. Iyi ndirimbo yagize imbaraga. Mu ndirimbo zampaye amanota n'abantu benshi yakurikiwe, iyi ndirimbo yagize ibihumbi byinshi. Kandi hari icyo yankoreye. Semeni amen. Hari icyo yakoze. Muvuga ngo turabanyembaraga. Ariko aba bavuga butumwa twatumiye basenyaguye ibintu, numva ndanyuzwe. Numva igiterane canje kigize kunane. Musirimu we, uzohereza ivyo bintu neza data, ubishira kuri mutandao neza. Aya magambo bayumve n'abatayumvise hano bayumve. Numvise ko ngera kuri musingi iyo batibuye inanga icombo kiza kigenda. Numvise ko mpanura inanga ya jitibuka y'igiterane. Abanyamakuru barambajije barambwira ngo ese urangirije ahangaha cyangwa urakomeje? Ndababwira ngo niho ngikomeza, niho ngitangira, ahubwo ngeze ku nzozi zanje, niho ngizigeramo, niho ngitangiza. Umuhamagaro waje nkugezemo, ngiye kubomba ibintu isi yose imenye kuko ari. Naruse kuryama njyamye, reka ndangirizaho. Naruse kuryama, Imana inereka ukuntu ngiye gukura. Inereka ko ndakura imba umuntu. Ese mwari ngabona aho umuntu akura uko sinakuze? Narizi ko nakuze narangije,
ariko Imana inereka kuko ngiye gukura kandi ngiye kugaragara mu mahanga, amahanga yose agiye kundangiza. Semeni amen. Izambi vuga nta bwoba mfite. Abantu benshi bazavuga ngo se kubera iki wowe uvuga ibintu wazarani muri kino gihe abandi bari mu gutinya kubivuga. Singira ubwoba bwo kuvuga umuhamagara Imana yambaye. Reka nsoze. Nasoreza kuri iki giterane. Ndashima Imana kuko kino giterane cyabaye uyu munsi. Nkaba nagikandagiyemo kuko nari mivuze. Nagikandagiyemo. Umunsi natangiye kuvuga ngo reka ngore igiterane. Si uyu munsi nari napanze. Nabiteguye kera ariko intambara zibanije. Nabiteguye kera ariko intambara zibanije. Kugeza igihe navuze ngo igiterane canje sinzogikorera muri kano karere. Nzocimura ngikorere mu kandi karere mutazi. Ariko biba ngombwa kuko ngikorera hano. Maze kugiteguza kino giterane ngenda ngira intambara nishi. Noneho ejo bundi bishize ku mugaragaro ndagwara. Naragwaye ndarwara ndaremba. Waje kugeza ejo bundi noneho ndavuga ngo igiterane sinkikibayemo. Naryamye ndi muzima ngo nje kwicura sanga ijisho ryabaye umugete w'amaraso. Iri jisho uruhande rumwe kino gice cyose cyagiye, ukuboko kwagiye, ukuguru kwagiye. Bisengo yageze mu rugo na Freddy basanga nicaye mu ntebe ndababwira ngo aha niho niriwe. Narabyutse nirirwa mu ntebe burira sinigeze nsohoka habe no kugura amata hasi. Byarananiye kugira ngo nje kugura amata hasi mwe, birananira nirirwa mu ntebe burira. Ariko za gutabarwa n'abanyamasengesho barambwira ngo komera igiterane uzokibamo. Ariko intego yari kugira ngo ube paralize bakujane Kinyata igiterane kirangiriraho. Kuragira se ngo naba abantu bari bateguye kuba mu giterane cyaje. Semeni amen. Oya ibintu byose ndabifite ku rutonde gutya. Niwe munsi Imana yampaye adresse y'igiterane kuntu kigiye kugenda. Imana irambwira ngo uko uri kutekereza siko kibigenda. Ndaguhinduriye ndi. Reka nkwereke ariko kugira ngo nkize ubugingo bwawe ubeho. Mugire gutya. Ariko ngeze kuri. Muri aya masaha ngeze kuri. Mugire gutya. Narabibonye kuri uyu munsi simba ndiho. Narabibonye. Nakoze impanuka zijya za zindi kuva nagera muri kino gihugu pastor. Kuva nagera muri kino gihugu. Nahuye n'ibintu nijoro ntari na abarozi babaho. Mureke mbabwira abarozi babaho. Tacho mbavuzeho ariko abarozi babaho. Ndagirije kuri cyo kintu. Ariko ntambaraga bagira. Nico kintu simbatindaho cyane kuko ntambaraga bagira. Ariko ndavuga imbaraga z'Imana, Imana izikora. Hope sabira somega. Tacho bazana. Nibusi ijambo pastor yazaga tubwira kamburije. Yazaga tubwira ngo nabantu ngo batsinzwe rimwe. Baratsinzwe. Tugwana n'abantu batsinzwe rimwe kera gusa. Tibaza bazara, tibaza bororoka. Ngo nabatsinzwe rimwe kugeza iteka ryose. Tibaza bazara kandi tibaza bororoka. Ari tugira ngo se kubera ko tuba dutinya abantu batsinzwe kandi batabyara kandi batororoka. Nimuse umunsi umwe mureke mbibwirire ndi mu gitaramo canje. Semeni amen. Mwebwe mwanitabiriye. Nigeze guhura n'umuntu saa 5 za kumanywa. Arambwira ngo waratunaniye. Icyo kintu sinzakibabwira hari iwacu.
arambwira ngo uzi ko watunaniye. Ese yaravuye guhaha naje ngiyeyo saa 5 za kumanywa. Mwese muri hano hari uwundi muntu bari babaza icyo kintu wakibajirwa ashira ukuboko hejuru? Hari icyo bakubajije Pato? Iki ni ikigaragaza kuko ndi umusiniya. Iyo umuntu yakoze azahabwa umudari. Iyo umuntu yakoze azahabwa iki? Azahabwa iki? Umusirikare wakoze neza azahabwa iki? Grati. Arambwira ngo nukuri waratunaniye. Ndababwira ngo se nabananiye gute? Twaragerageje uratunanira. Aho mbwira amakuru. Arambwira ngo ntako tutagize kugira ngo tukugerageze turebe ko tugera kuco dushaka. Waratunaniye. Ndavuga ngo kubera ko nabananiye numvise ko ngira imbaraga. Yego narabananiye. Ico kintu sinari nkizi. Yego narananiranye. Imana ishimwe kuko nkomeye. Imana ishimwe kuko bananiwe. Imana ishimwe kuko nta mbaraga bagira. Ndashima Imana kuko twabaye mu giterane. Yo. Hagiye kuba nijoro. Imana yari yatubwiye ngo ku munota wa nyuma ngo abantu barama bagira gutya akanyurinyuri bitambike simvuga azarana ibintu byose biri ku rutonde. Bitambike ariko hanyuma irambwira ngo izo watekereje kukugeraho ntubigeraho none ariko nzoguha umudari. Singuguhera hano ibyo bari gutekereza mu buzima bwawe tubibonera hano. Ndaguha ibinyuranye niko byo bari gutekereza ariko nzaguha umudari. Semeni amen. Imana bitubwiye ijoro ryejo undi rambwira ngo ibyo utekereza sizo. Ibyo utekereza sizo nabo bari gutekereza sibo. Ariko cyane cyo nshimira. Ndashimira kuko ndiho. Kandi ndashima kuko nabaye mu giterane. Kandi ndashimira abantu banitabye. Ndashimira abaririmbyi banitabye. Gusa Liliane ntiyabonetse nawe yagiye gushingura. Hari umuntu umuturanyi we wafushije mama we yansabye imbabazi. Arambwira ngo yamusabye kuko amuherekeza gushingura. Arambwira ngo urabizi kuko ndi inshuti yanje. Ni inshuti yanje tiyontenguha. Aherekeza uwo muvandimwe wiwe baraturanye izu nini. Arambwira tumbabarire cyane. Kandi yagiye ababaye nawe. Yego. Ariko abatwitabye abaririmbyi voice Imana ibampera umugisha. Turi kumwe namwe ni muntu mirazaza. Ndumuririmbyi mwiza cyane. Ndashimira mwene data kuko nawe yanitavye. Ndashima Imana. Nawe ndagushimiye Imana ikumpera umugisha. Shimiye abavuga butumwa nubwo bagiye habaye za gahunda nishi ariko ndashima Pastor kuko yatwitabye yari yavuze kuko yagwaye ariko Imana yo mu ijuru nabyo muzari gutuma nabyo taza nawe ntiyari kuza ariko data mu ijuru yabyemeye kuko asa. Imana ishimwa kuko yaje. Ndashimira Imana kubwa Bizimana avuye mu rugendo ariko yarambwiye ngo nzaba mu giterane cyawe. Sinoreka kuba mu giterane cyawe. Yaje avuye yarari mu giterane hano kwa Ntezijyayo. Arasura kandi araza aravuga ngo siti wokora igiterane ngo ndeke kukizamo. Uriya ni inshuti yaje cyane. Ndashima Imana kuko Imana yabikoze byose bigakunda. Ndashimira Imana ku itorero ryanje rya Horebu
ryambaye uyu mwanya rikanemerera mukamba hafi kandi mukatwemera kuko kino giterane kiba. Ndabashimiye guhera kuri revera n'abapasiteri bagenzi be, ndabashimiye cyane cyane, ndabashimiye cyane kuko mwambaye hafi kandi mukanshigikira muri kino giterane kugira ngo kigende neza. Imana ibampere umugisha. Ndashimira abatumigwa bose nagiye ntumira banitabye bakaza kubana naje. Mwagize neza cyane, mwagize neza. Ababonye afishi, abo nagerageje guhamagara n'abo ntahamagaye baje, mwese ndabashimiye. Imana yo mu ijuru izabahemba kandi Imana yo mu ijuru izabagira neza. Ndabashimira n'abakamerameni guhera kuri muzehe hariya waturutse Rongayi, na mwene data Musirimu n'abandi bose bagenzi be bakora aka kazi. Ndabashimiye. Imana yo mu ijuru ibambere umugisha. Ndashimira abacuranzi bitabye. Ibintu byose byagoranye uyu munsi ariko byakuze. Semeni amen. Byakuze ariko natangaye. Ndashima Imana. Shimiye abacuranzi kuko bitabye tukabana. Imana ishimwe. Simvuga ibintu byinshi, ndarangirije aho ngaho. Novuga byinshi norenza ariko ndangirije aho. Amashimwe y'Imana azayakomereza hano hefi wacu ku cyumweru nzashima. Ariko reka mvuge ngo Imana ya Isiraheli yabikoze. Imana ya Isiraheli yabikoze ishimwe. Ndashimira komite yateguye kino giterane. Mwene data twabanye Bisengo na Freddy, sinzi nimba bari hafi batambuka nkabashimira. Bisengo na Freddy, ndashima Imana kubw'aba bagabo, n'abagabo beza cyane, n'abakozi b'Imana bambaye hafi ijoro n'igitondo dutegura kino giterane. Nukuri n'abantu beza cyane. Bajaga mu kazi bagataha bakaza kundeba tugakora inama, ibintu byose bikenewe twabigezeho. Ndashima Imana kubw'aba bagabo kabisa. Imana ya Isiraheli iminsi yose mwaje kugira ngo dutegure kino giterane. Imana ya Isiraheli izihemba neza, ndabizi ko izabahemba. Asigaye turi kumwe. Imana ikomeze ibampere umugisha. Mubarikiwe sana. Ndashima Imana kubwa pastor nawe wanitabye hano. Uyu ni umubishopu. Uyu ni umubishopu bamusutseho amavuta, n'umuntu ukomeye cyane. Hari n'abagenzi be bari kuza nabo baza gufatirwa kubera nyine amatorero, nabo bari kuza ntibabona umwanya. Ariko ndamushimiye we wahageze kandi yaserukiye abandi. Imana yo mu ijuru ikumbere umugisha. Reka nsozereza aho ngaho nshima. Ndashimiye kubw'iki giterane kuko tukirangije neza kandi cyagenze neza. Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro. Amen. Ukuta ukanguka na milango yake yote ikanguka walipo. Ukuta na milango yote ikanguka walipo. Ukuta Baba we walipoyapiga makelele ukanguka walipoyapiga makelele ukanguka
makelele ukauka walipoyapiga makelele ukauka malango yake yote walipoyapiga makelele ukauka walipoyapiga makelele ukauka malango yake yote ikaanguka walipopiga makelele ukauka malango yake yote ikaanguka walipoyapiga makelele ukauka ikaanguka walipopiga makelele ukauka malango yake walipopiga makelele haleluya we milango yake yote walipopiga makelele ukauka milango yake yote walipopiga makelele ukauka milango yake yote walipopiga makelele haleluya we haleluya we walipopiga makelele amina we amina we haleluya we haleluya walipopiga makelele ukauka hiyo ikaanguka we walipopiga makelele haleluya haleluya we na milango yake yote ikaanguka walipoyapiga makelele ukauka na milango yake yote